A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil karim wa nada'ul mawazina bil qistil yawmal qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina khasibin faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sulang wa nabantugan na matatanggadar ko Allah sa lawatan na kanso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabubaluy ala diwan aprawatan siya ko kapsimba siya ko Allah. Oriana na miya maluay miya tarasaw agiyang kaya programatano. Iningaranan siya agiyang kaya durusuyaw miya. Segede siya ko mampitugoy siya ko man alungan na kamis. Na giyang kaya ka programa giyang kaya mga moritiyo sa giyang kanan na litarbiyatil aulad litahfidil Quran sa giyang kanan amakbaram na katiya iramman na kapagpun siurya nagyong utakapakapasa dirang programa na itataros tanud na giyong kutua programa tanu ay ningaranan sa giyong kutua durusiyaw miya misabab san na ayapagan na yakinagiyusi ko mga matay ang betiya sa Quran agiyang kaiyaw pamana si Ayman mangutara betianer kanu agiyang kutwa suratul Jasiyam taman ipun sa agiyang kutwa paganay na taman sa agiyang kutwa ikapat pamakin nagantano falyatafaddal ziyadatuhu al-madhkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بالبينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس
للناس وهدى ورحمة هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul Azim. Gitu so watayo abiyat si Aiman mangutara imantop man pakatalungo nagyong uta si Hisam agyong kuto pamana si Hisam antap betian kano agyong kuto si sa suratul Isra si sagyong kuto pagpunan yan pamakinagentano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Sadaqallahul Azim. Yan nagitud mabuag yung utay sa kumurya Tonio. Biyati ay nagyong uta suratul Isra. Mantop man na kinagtano nagyong kutwa si Imran. Si kuda ka naman nakapakapunam. Na tug na nagyong kutwa si Najib marhum. Si Najib marhum na songsayadan. Si sagyang kaya pamana isa abang ko. Pamakinaganda wag yung kaya si Imran. Butian niya katano wag yung kutwa suratu Tagabun. Paliyatafaddal az-ziyadatuhu al-madhkura. Si Imran Mujib. Bungan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون
أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشرقات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahu dhadhim. Miyan nagtanong mambuto wag yung utua isa ko mga muriat tao tanong. Siguro ko man nakatawag kaya kini Mujib na tug na nagyong utua si Binjam untod saya din. Sabab sana man na nagtanong nagyang kaiya si Mujib marhum. Batian ni arkatano agyang kutwa suratul Ahzab sa pamakin nagantan. Yalipos nito, yalipos. Yalipos nito. Yalipos. Ayam batia sama na to ang kautam ya kapasad naging unta si Binjam. Si Mujib. Si Mujib. Pamakin nagantan si Mujib. Batian ni arkatano agyang uta suratul Ahzab. Di ay may apasad na si Mujib. Mujib. Ayam batia man na Si Imran. si Sagan. si Imran. Batian ni arkatano agyang uta suratul Tagabun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو
وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Sama na to na siya si Benjamin no. Oy. Gay Benjamin na. Sadakallahu dadim. May nagtanong mambugi yung tumore at tanong. Si Imran. Iman to man na siya ko daw mga tawag kaya niya Benjamin na si Sapro Tarusan. Aya siya pagkaon to si Sapro Tarusan. Pamakin nagang tanong, agiyang kaiya, isa kumuri at tanong, agiyang kaiya si Benjam marhum betian yar katanu agiyong kutwa suratul Hud. Giyong kutwa suratul Hud. Pamakin nagtan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يأسمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحلا بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي معقي ويا السماء أقلعي وغين الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Sadakallahu dadim. May nagtanong mambugi yung tayo sa kumuri at tanong. Ay pa man na tatugin na kansa nagyang kaiya si Muhammad Pais Maruhum Sar. Pamakin nagtanong mambugi yung isa ko mga muri at tanong. Agyang kaiya si Sapro Tarusan. Betiar tanong agyang kutwa suratul Hasr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul Azim. Si kuda kasum katawaga saging ya pagatalundugon. Tugon na nagyong tote si Hisam dato. Sabab sana pa makinagtan wag yung kaya si Muhaimin Pais Muhammad Pais. Marhum sar. Berarti enerkatan wag yung kutu asuratun naba. Pa makinagtan paliatapadal jadatu wal madkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا
جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sadakallahu dhatim. May nagtanong mambugi yung tayo sa kumurya tao tanong, agi yung utwa si Muhammad Pais. Marugumsar, imantop man na agi yung kaya isa kumurya tao tanong na tanong kenag, agi yung kaya si Hisam datu. Mbati anir katanong, agi yung kutwa suratul Ampal sa pamamakin nagantanong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ظبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Sadakallahu dhadim. Ruqya tamani agi yang kaya program agi yang kaya mga murid tano, mga murid sa giyang na tarbiyatul aulad li tahfidil Quran, si sa giyang kana na makbara sa sumapipikirian na kabayaan pakapangadi niya no nakapakay sinabuti na giyang kaya nambar. Si kuda tano pangitaros sa giyang kaya programa tano
Iningaranan sa durusumia, iaumia, nakatiso number, o paman na lagi dukuha na may sinya bute, o gayang kaya 095-3042-7101. Kapagay pa ma, isinabuta wag yang kaya ako ang aginani kumakapat sa giyang kanan, tarbiyatul aulad, litahpidil Quran, si sa giyang kanan makbara. Ginan so paman na kakapatan, agiyang kutuwa miya una imam, sa kapitol asi alimudin. Sabab san, na itatarustan wag yang kaya programa, ang kaya programa tanwa iningaranan sa duruso yaumya. Misabab san, na inna min aqidati ahli sunnati wal jamaah al imanu bil mizan wal maqsudu bihi al mizan alladhi wazanu bihi a'malul ibad min khairin aw syarrin. Qala ta'ala wa tada'ul mawazin al qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Giyang kae mata na so akidat ahli sunnah wal jamaah nagiyang kae kaparati sa giyang kae mizan ay patir una mizan nagiyang kuto timbangan kakagi si salungan na kiyama na giyang kuto timbangan na pagkadar paruon. Ay mapipikir sa giyong kutwa timbangan, nagito su timbangan no, nagyong kutwa miya pagamal o oripan, mapiyasi sa giyong kaya dunia, nagugiyong kutwa mapagamalian amarata si sa giyong kaya dunia. Giyong takatiruwala, tige na watadaul mawazin al kest. Ibatada tige nagyong kutwa timbangan mauntul, si sagyang kutwalo nga nakiyama, pala tudlamu nafsun syai'a, sadad na palalim niyang kuuman iginawa sa may takabuasay. Api apan aya timbang yan, na lagi duida, lagi duuda, od akorma, atay na biha wakapabina hasibin, na ibigay meron na tigualahu ta'ala si erkanian, na kaya sukudan din sa kanyan, makaitong si sagyong kutwa may amalian na mapya, nagugyong kutwa amalian marata. Giyan ni sabab, agyong kutwa kider pa, agyong kutwa pa man timbangan. Nasa dun sa tawa ay timbangan niya, nagyong kutwa mapya nas kanyan, napakas lang sa kanyan sa maliwanag. Lagi nagyong kutwa katiruan lahu ta'ala, pamantakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sad na tiguan lahu ta'ala sa maka panadagyong kutwa timbangan yan amapya, pamana mala manggalabakyan amapya, si ko suguan walahu ta'ala, ko kaya paginataw niyan si isagyang kaya dunia, paula ika humul muflihun, nasira na tiguan lahu ta'ala, nasira na tigyan naman na imiya makas lang sa maliwanag. Giyuti imiya makadag, agyang kutwa mga tao aming galabak siran sa galabak ang mga pipya, si isagyang kaya dunia, nagyong mambugi yung kuto kapakataling umayran sa alungan na kiyaman na amay katimbang nagyong kuto amaliran na mirarami gagyong kuto amaliran at timbangan niya na mapya nagyong kuto paman na pagkasulsiran si ikusurga. Sapman sa tawaya makapanadag yung kuto at timbangan niyan amarata. Nas kanyan imialapis suginawairan nasi kunarakan na kitatapsiran nun. Lagi dagyang kaya katiru walahu ta'ala si sa Quran. Tiga na waman khafat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Sapman natig walahu ta'ala sa makapanadagyong kutwa timbangan yan marata kaaya makala amirami gagyong kutwa timbangan yan na marata amiyang galibakyan sa giyang kaya dunia kaapi ang unutan yan nagyang kutwa baya ginawa niyan. Dan niyan mar nagyong kutwa baya ginawa niyan na kagiya subaya ginawa na ayad na epkisuguyan nagyong kutwa upamana marata na ino kinangala nagyong kutwa kapagranaon o ginawa tanon. Na paulai ka humul khasirun nasira na tigwa lahu ta'ala na miyang alalapis suginawairan nasisiran si ikunara ka jahannam na
ketata pasiranon. Gina ni sabab mga ori panu Allah, ikagi sa giyong kuto alungan na kiyama, na liyo pan sa giyong kuto paman na mga pad, kakikilangar ka sa giyong kuto amal ka amapia, nagugiyong kuto amal ka amarata sa giyong kaya dunia, na liuro panupama nagiyong kuto katimbangaon si sa alungan akiyama. Dad na kabaluya kida uwang ka. Yanan. Liuro pan na giyong kuto akatagutaw sa giyong kuto kuburian. Giyong kuto ataw akataguyan si isa giyong kuto kuburian. Na si isa giyong kuto doon panupamana kaisi iya giyong kuto pamana giyong kuto pamana sukiraman agusukatibin. Doon kaisi iya giyong kuto mungkar atigtano. Daun pa nakaisi sa giyong kutwa kubur. Napakailay ron wala hutala. Kilangan ron wala hutala. Agiyong kutwa si sa giyong kutwa kubur. Agiyong kutwa amalian amapia. Nagugiyong kutwa amalian amarata. Gitu isaba pa amay kagiyong kutwa tao. Napakasurgas kanyan. Napakailay ron wala hutala. Agiyong kutwa galibakyan amarata. Na may lenyan na tigyan nakagiyami piyapia ka. Nakatiyatigyan sugalibak ka amapia. Nasaba patigyan ko kaya pipi ang nakatiyatigyan sudar pa akatigyan naman ay si ikosurga. Napakaileron wala ko talaga yung kutwadar pa yan si ikosurga. Giyap man lagi yung kutwa tao pagkasulod si kunara ka na pagkaileron wala ko talaga yung kutwa galabakyan amapya. Na may lain yan. Nasaba patigyan ko kaya galabak ka sa marata. Kakagiming galabak ka sa amapya na tiyundukap man kaya posano no pa man nagyang kaya galabak ka amarata. Na giyong kuto pakilenian na giyong kuto pa makederpaan yan si ikosurga. Nakagitigin na da ka pipia. Nakatiyatigyan so kederpaan kasi sa giyong kaya naraka. Napakiileron wala huta lagi yung kuto kederpaan yan si ikonaraka. Nagiyong kuto pa man na makatalingumad. Agiyong kuto kapagisiro na giyong kuto mungkar. Naginandisaba po pa man na kinanglan rakatano. Giyong kuto pa man na kapambati atano sa giyong kuto suratul mulk. Si sa giyong kutwa mga kagagawi kapada na napakasapa at rakatano apakaugu parakatano sa giyong kutwa kadalamatano sa giyong kutwa kuburtan. Giyan na ni sabab mga oripano Allah. So Osman nagiyong kutwa may panutul. Igira amya alo ko nagiyong kutwa siksa as isa giyong kutwa kubur. Na makaguro ko din so Osman nagyuto so ikatalawa khalifa. So Giyuto su ikatalo akalipa amya kamong si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nataman sa giyong kutwa ka pengguro o kaya na mabasa din na giyong kutwa mga sumpaian. Sa giyong kutwa kala aka pengguro o agiyong kutwa pamana sahabo Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyong kutwa su Osman na giyuto sumya kamong. Iniisiw na giyong kutwa mga padiya na mga sahaba. Tigyan na inwegi igira tigyan na may aluya giyong kananasiksa sa giyong kananakubur. Napapakaguro ka atigyan naman na isamala akaguro ka. Na ayamin ni Sembagu Usman. Natigyan na ayat tigyan na kapapakaguro ka natigyan naman na isamala akaguro ka. Na upama tigyan kamasik sa akurwa tigyan sa giyang kutwa kubur. Nakitama ka natigyan so kapaitagiyang kutwa kasiksaan. Na ayat tigyan na kakitama kuro natigyan ka natigyan naman na inasakambu tigyan naman na Naswat tigyan naman ay sukasiksaan si kunaraka. Nada ka na tigyan miya wida akala ka tigyan naman ay kanain wa tigyan naman ay kamada kala kami ruap siksaan. Nakagiyat tigyan na giyang kana na siksa at tigyan naman ay sa giyang kana na kubur. Na paman na umasik sa tao na tigyan na sa katabu tigyan naman ay. Nagyuto sabab asama na mga oripan Allah. Nagyang kuto paman na nakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agyang kuto amay kasutaw na surga. Nambaluin wala huta lagi ang kutwa kuburian na surumbiyo surga. Nami susito naging kutwa pamana kamapian yan si iku surga. Amay pangkas kanya na tao si isaging kutwa naraka. Nakabalo yung kutwa kuburian na surumbi unaraka. Nami susito naging kutwa kasiksaan sa yung kutwa kanarakaan. Diyan na ni sabab mga oripan Allah. Kinangla naging kaya kapakapapagamalatanong sa mapya. Kaana mabalo iso timbangan o malatano pa man na mapya. Ayak kinanglan. Nagyong kutwa makaambalatan upama sa lagi dukuan. Apia penteri matanu Allah ta'ala. Napapakataling umarkatanu di sagiyang kanana kubur tanu.
agi yung kuto pamana mapapegemal, agi yung kuto nganin sa namin ibagagtano. Agi ito sa pembetuan sa sadakaton jariah. Yang uta pembetuan sa sadakaton jariah. Nagi ito so di kanggunaan, na dayon sa dirun di kangguna upama, nagi yung kuto upama na papakataling pekimuan siya yung kuto upama na amalaka, siya yung kuto dirun di kangguna Madakalanan so mga nganin sana di kanggunaan. Aya lagi diyan naging uto pa man na umba ka, inibagayin ka, lagi dagi yung kuto pari dia kaya luta ka. Na di kang gunaan, lagi dagi yung kuto pa man na, iniswita ka pa man na, hus, o di na pa man nagiri po, sagi yung kuto masjid. Na dayon saad na diru di baka pamauna, makapapagabedason. Nagi yung kuto pa man na papakataling umarkadan si sagi yung kuto kubur ka apiateri makawala ko taala. Nalagi din na naman bugi yung kuto mga tao miyakang balay sagi yung kuto madrasa. Nagiyong kuto mga tao amiyakang balay sa madrasa, nagugiyong kuto pa man amiyakang balay sa masjid. Nadayon sa giyong kuto pa man na dirun di kapagamali sa giyong kuto masjid. Lagi naman bugi yung kuto madrasa, nagiyong kuto papakaswaon. Nadayon sa giyong kuto din di kang galabag sa mapya. Nami susumpat ka din sa giyong kuto pa man na ding kadi din di kang galabag sa mapya. Nagiyong kuto din di manggalabag sa mapya na makaapadikaw nakasabab sa padik aming gusto sa giyong kuto a madrasa. Napakabalid duto pama, amal ka, napakitagod na nan, pama umatatago ka sa giyong kuto a kubur ka, o di na uyag-uyag ka pa napakitagon sa giyong kuto pama na pakitapi sa giyong kuto amal ka amapya, na amay katimbangan na giyong kuto amal ka amapya, napakala sabab sa giyong kuto pama na, giyong kuto amin ibaga ka upama sa dikajerya. Giyanan. Na liuro pan na aya lagi dia naging kaya kasangapan aging kaya pa man na giyong kutwa Lokstano miyaw na gobernador aging kutwa si Mamintal Adiung aging kaya minibaga kaya naging kaya radio station si panggumiyaw na naliw pa na giyong kutwa pa man na radio station agugiyong kutwa pa man na live pan akapakilaw no pama na ayabu o pa man na iadniran si napantag sa giyang kaya kapagaluya, si sa giyang kuto pa man nakatiru Allah Ta'ala, nagugiyang kuto pa man nakapusya sa giyang kuto hadis o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naliro pa nagiyang kaya pa man na aya tatagun si pa man nagiyang kuto kalangkapan, aw pa man na kamapian o mga tao si isa giyang kaya pa man na ing tinu alanaw dilsor, na aya si ipagaluin o pa man. Isenyo pa man na mulahada, wag yung kaya kasangapan, naso din so paman na kaya paka-istidiyan si Senged, si kudatano pan ka sis, na aya kalili daw paman na pagkilangan si ko mabubali pa na live, naging kutwa aya pagkilangan nun, naging kutwa o paman na mga pipya, lagi naging kutwa mga papasadira na mga pipya, na isa utwa mapya, na makaawatan si saging kutwa paman na kapamaganta, lagi dukwa na kapamaganta kaya maawaton no pama. Nag-iisaw pa man nakapi, agiyang kaya lagi diya kasangapan, kaso mga ulama, nagiyang kaya ibabagiran, sa agiyang kaya mga ulama, apubusenon so katiru Allah Ta'ala, agugiyang uta katiru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nagiyanan din ni kapagendaw eran, timbang aginan ni kapagendaw eran, sa agiyang kaya mga tawasan sa pagkasampayan. Yeah. Misababsan, na kepada isi, sa agiyang kutua timbangan, agiyang kutua panganinta ko Allah Ta'ala, mapaday agiyang kaya paman nakapugusara, sa agiyang kaya kasangkapaniran, akapagalwiya, kapugusya, sa agiyang kaya katiru Allah Ta'ala, katiru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mapad at timbangan, amapya, agiyang kaya paman agiyang kutuamiyaw na gobernador tano, si Mamintal Adiung. Balin Allah Ta'ala, agiyang kutua kuburian, surumiyo surga, na ayamala, nagiyang kaya mga pamilya niyan, nabugan siran Allah Ta'ala sa mapya, nagusyapan siran Allah Ta'ala, si isa giyang kaya dunia. Na itaros tano agiyang kaya paman na bendingan tano amizan, giyang kaya paman na timbangan, si isa giyang kutwa sa alungan akiyama, agiyang kutwa paman nakapakaderpa, agiyang kaya timbangan. Na so Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, na miyaaloy niya na giyang kutwa paman na pakitasbik, giyang kaya pakitasbik o paman na mapalabudanan si kudirun di katirwaw dilatano, na miyakapan na panadanan sa giyong kutwa timbangan si isa alungan na kiyama. Miyakapon natutulok wa Abi Hurairah.
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata so Abu Hurairah na may panutulian na matang ko na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan adua tigian nakatiru apa kebubayan na tigian nu Allah khafifatan ala lisan nakalelebudan na tigian mana dirundi katiru agi yang kaya dila takilatan ni fil mizan nama penadanan sa timbangan si sa alungan na kiyama agi yang kaya katiruan kasagi yang kaya subhanallahi wa bihamdihi. Sote suallahu ta'ala asulang wanabantugan narkian subhanallahil azim. Sote suallahu ta'ala askanian nalbis kanian amala. Namanya kalabulubu de agi yang kaya pamana ipetesbik agi ibu ang kaya subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Pamana ape agi rakuan na lagi dukuan na makakukuha kanusan sa agi muta pendekanan atas big na kepakai pamana penasbik tanway agi yang kaya tasbih subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Miya kalabulubudanan kapag kabalasaw na giyang kaya dila okay nasa alungan na kaya man na mapanuduto sa giyang kutua timbangan. Yeah. Misabab san mga uripan Allah na so Imam Ahmad na miya panutulian aso Abdullah bin Amr namataan na su Nabi sallallahu alaihi wasallam napitiruya namataan na su Allah ta'ala nagyong kutwa sakataw amama apad ko mga umat sisagiyong kutwa mga kaadna sa alungan na kiyama nagyong kutwa pakiilayrun wallahu ta'ala giyong kutwa pamanatis awatisin siyaw pulo agus siyaw si jilat nagyong kutwa si jilat pamanasiuratan sa giyong kutwa amalyan na umani satimano na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya kablang yan na muddatal basar sa dinu pamasa ketamanan sa giyong kutwa pakilay niyan. Tumayakulo lahu kablang agiyong kutwa pamanat sijilat giyong utasiuratan sa giyong kutwa amalian na sa dinu pamasa paketamanan sa pakilay naka nagyutoy kablang agiyong kutwa pamana tiaguan sa giyong siuratan sa giyong kutwa amal ka dito sa timanumbu. Tumayakulu lahu naurian yan natirunun wallahu ta'ala. Atong kirum min hada syai'a. Baad natigin pamanayas pagungkir na kasagiyang kaiyasay. May takabu. Dalama ka pamanamaya lalimbar ka. Siya pa niya natigin manay. Naging kaya tiru naging kaya oripan. Tigin na layarab did natigin manay. Naging utatiru nung manuala. Tigyan na ala ka udir pamanaad na tigyan na udir ka tigyan man iya miya kuan ka tigyan man iya mapya na tiru niya man na tigyan na did na tigyan man ay naging uta tiru niya na mata na tigyan na imbugya kar ka tigwal ana tigwal lautala raka ka tigyan man ay asati man amapya kasusuratan na tigyan man ay bitaka la dulla mayaw maalayka patakruzu lahu bitaka kiliur ka atigyan manay, kibagir ka atigyan manay. Nagyong kutwa kiliur nun atigyan manay, nagito subita ka upama. Nagyong kutwa bita ka na matatago nuto ang utasyadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh na may susurato nuto na matiruira na upama na mider paro na tiru niya nahikad nang kuna antonene tigin nagyang kaya bita ka. Agi susuratan at giyang raksa tigin nagyang kaya pamana si jilat. Na tirunun aded na tigyan man na iabar ka tigyan man na ikalimpang pato daw sujilat na butada tigyan sa giyang kutwa sijilat sa giyang kutwa sabala na makapanadagyang kutwa bita kanyan agyang kutwa pamana miso surato na giyang kutwa la syahadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ito paman sa giyang kutwa kisabot na ka si sa giyang kutwa dua timan sahadah. Gaya. Gaya ni sabab mangori panwallahu ta'ala agiyang kananaw pamana di katirwa sa agiyang kanadua sahadat unta syahadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah na miya kalala penanan upama ikipantag
Nakagigiyang ka na la ilaha illallah, nasada na tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, samure puri amatiruya nagiyang ka na la ilaha illallah, napakasulad at tigyan naman ay isi ko surga, asar at tigyan naman ay pangingin benar nagiyang kutwa puso yan. Yeah. Misabab saan mga ori panu Allah, na giyang kaya pamana kakadalamatan si sagiyong kutwa alungan na kiyama, nagiyang utafa innahu yuja'alu ala suratil kabasi bidabakin bainal jannati wan nar. Giyang kutwa pamana si salungan na kiyama, nagiyang kutwa bunta lagi yung kutwa kapatay, alagi nagiyang kutwa pamana kambing, na pakai sumbali wallahu ta'ala, sumbaliin wallahu ta'ala, si sagiyang kutwa paglatan nagiyang kutwa surga, gugiyang kutwa naraka, agito so kapatay. Akana tigino begitu nabutu lawas. Nagiyang kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akal, yuja'u bil mauti yawmal qiyamah, ka'annahu khabasu amlah, zadu quraib fayawaqifu bainal jannati wan nar. Wattafaka fi baki al hadis fayuqalu ya ahlal jannah hal ta'rifuna hada. Suwabi Sayyid al-Khudri na miya panutulian amataan ko na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan na pagkataling umatigi naging kutwa kapatay sa alungan na kiyama. Lagi da tigyan o satiman na tigyan mana ya pamana kambing na tigyan mana ya maputi. Na makatindig tigyan naman ay sagiyong kutwa paglatan nagiyong kutwa surga ugiyong kutwa naraka, na pakiilay kiran wallahu ta'ala, natirong kiran wallahu ta'ala, tigyan na fayuqalu ya ahlal jannah hal ta'rifuna hada, inwa tigyan naman ay katawan niwa tigyan nagiyong kai, natiro nira na uway, gina na tigyan naman ay naam hadal maut, gina na tigyan naman ay isu kapatay. Lagi di pamanutwa pakilay wallahu ta'ala sa giyong kutwa mga tao si ikunaraka, na may lagi yung kutwa mga tao si ikunaraka, na hal taripu na hada, na tirong kiran wala tigyan naman ay inwa tigyan, katawan niya tigyan naman ay si sa giyong kutwa mga tao si ikunaraka, katawan niya tigyan naman ay giyong kai, na ilay niran, na giyong kutwa kailay ran, wayan durun, na ilay niran, waya kulo na naam, na tiro niran na waya tigyan naman ay. Hadal maut, miya kilala miya tigyan manay, kagyan na tigyan so kapatay, nasugunu Allahu ta'ala, isugu Allahu ta'ala, apakisumbel iya naging kutwakwan, kapatay, oriyan niya na yukalu yahlad dyan kuludu na pala mauta, natirun Allahu ta'ala sa giyong kutwa mga tao si ikos surga, tigyan na hay, mga tao si ikos surga, natatapakanod na tigyan manay sa giyong kaya surga, pala maut na din na tigyan naman ay pamana kapatay ni watigyan naman ay nagiyang kutwa mga tao si ikos surga, na magumanuman nagiyang kutwa bubayiran, magumanuman nagiyang kutwa pamana kapipiya ginawairan, kami at tang desi iku ginawairan at takamanaw si sagiyang kutwa katatagwiran sagiyang kutwa surga. Nalagi manuto at tawagan wala huta lagi ang kutwa mga tao si ikunaraka, waya aglanar huludu na pala maut, ay tigyan manay mga tao si ikunaraka, tatapak kanod na tigyan sagiyang kaya kanarakaan, pala mauta ded na tigyan manay, adaniw ded na tigyan manay, baniwa tigyan manay kapatay. Nagito'y saba patungan na id na magumanuman ang uto ang mga tao si ikunaraka, agiyang kutwarata ginawairan, agugiyang kutwa kapakapandamariran, sabab sagiyong kuto pamanamiyat ang datigiran aditanu dumatay mawayag si sagiyang kaya kadadara kapakadadar patan watigin manay sagiyang kaya naraka. Tumakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oriyan niya nabati ang kiran agiyang kaya katiruan lagu ta'ala, wa anzirhum yawmal khasira wa anzirhum yawmal khasrati id qudiyal amr wa hum fi gamlati wa hum la yu'minun. Napakiinang kaan nakakira na tiguan lahu ta'ala, sagiyang kutwa alungan pamana kalapisiran, si kumas kakukumas sagiyang kutwa miyang galabakiran, asiran agiyang kutwa pamana katataguran si iku dunia, natungan ay siran din na matatembang, asiran na din siran na mapaparatiyaya, si sagiyang kutwa kapagito nga kiran sa alungan na kiyama.
Disira na mapaparatia sa giyong kutwa surga. Disira na mapaparatia sa giyong kutwa naraka gitu susiksa. Ay siksa wala utala sa giyong kutwa mga tao ada pamaratiaya. Disira na mapaparatia si iko surga. Agito su ititilaga wala utala si iko sira no to ang mga tao. Amya nga alakan apaman amya manang gila sa giyong kaya dunia. Gina ni sabab mga oripano Allah Ta'ala. Agiyang kutwa kasurgaan na aya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na subuat tigin mana isuk kebetadan si ikos lilit si ikos surga na tumuat tigin mana adi isu dunia ha na maluni manu tung geda-geda yang utaki betad subuh suka betadan nun na mat tomu adi isu dunia na katawan tan wagi yang kaya dunia madedalemu nagi yang kutwa pamana kadatu madedalemu nagi yang kutwa tamuk madedalemu nagi yang kutwa papara hiasan na ayabu upama na lagi dukuan na ada makatimbang sa giyong kutwa lilit sa giyong kutwa surga. Yeah. Gyan ni sabab mga oripano Allah Ta'ala wa sarabiyadihi ila dunia itis signal yan na giyong kutwa pamana katatagwiran si isa giyong kaya dunia na tungan na siran no pama basiran no pamana mimbutakal. Yeah. Paganay agiyang kaya padamya sabot sa agiyang kaya pamana pugusentan o agiyang kaya almizan na al-istiyadu fi taati wal musriyatu ilal khair fa inna min zadatil hasanatihi ala sayyati aflaha wa najah na ayak kinanglan agiyang kutwa pamana kapanaguntaman agiyang kutwa unut-unut nagugiyang kutwa kapangabalaga kang gegeun sa agiyang kutwa galabag amapya kamataan agiyang kutwa kang galabag sa agiyang kutwa amapya naguti kapapas ka. Yang kaya lagi dia yung tapitir wallahu ta'ala sa Quran. Paamma man takulat mawazinu sap manati wallahu ta'ala sama kapanadagi yung kutwa timbangan yan amapya. Pahuwa fi aisatin radiyah nas kanya natigin naman isagi yung kutwa kapapagin taon niya si ikos surga na masusuat siran. Wa amma man khafat mawazinu wa ma adra kama hiya narun hamia sap manati wallahu ta'ala sama kapanadagi yung kutwa timbangan niran amarata nasira na tigin man na ketagusiran sa yung kutwa naraka hawiya ay pagisian wa ma adra kama hiya anto na tigin nagi yung kaya narun haya hawiya anto na tigin nagi yung kaya pamana naraka hawiya nagi yung kutwa sembagan wallahu ta'ala narun hamia nagi na natigin suwapo ya tigin man ay apasura sab ha isabab mga oripano Allah aging kaya ikadua pada miya sabutu na annahuna ka amalus salihah takilatum fil mizan rabbil alamin kama takaddama fil hadis ha giya giyang kaya pamana miya alipman aging kutwa pamana katiru aging kutwa subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil adim na miya aluyan anu pama aging anu paman aging kanan tasbih na ipapakapadadan. Nah, sa along anak ya mamang oripano Allah. Nagyang kutwa katagutano si sagyang kutwa pamana. Sibu sagyang kutwa kapakukum. Akatimu tanu sagyang kutwa pamana padang maksara tigtanu at tigu mga lokstano. Yaumal hasr sagyang kutwa gawiya katimu wala utala kumyangaw na mga pagtaw gusto miyangaw rin mga pagtaw. Nagyang kaya inaluwi Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tigyan na atadrul malmuplis. Katawan na at tigyan naman ay antay pagkaduan-duan na niyan. Na ayapitir mga sahabat na tigyan na kalu almuplisu pima. Almuplisu pina man la dirhama lahu. Wala mataan. Fakala innal muflis amin ummati yatiya yawmal qiyamah. Bisalatin wa siyamin wa zakatin. Wa yatiya kad satama hada wa kadafa hada. Wa akala malang hada. Wasapakad dima hada wa daraba hada fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayhi ukhida min khatayahum paturihat alayhi thumma turihat finnar. Ingo to katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam katawan ni watigin mana ente pakeduan na niya natigin manay ni apitiru mga sahaba natigin na pagkaduan-duan yan narkami at tigin na sutawa di tigin na dirhamian. Naguda at tigin na mga patemutamukan yan. Nasimba kung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin na pagkaduan-duan na natigian. Kung mga umata ka natigian, napakataling umatigian sa alungan na kiyama,
adna tigina sambayangyan, adna tigina puasanian, adna tigina zakatian. Napakataling matigin naman na kuno na tigin naman na so kaya niya na tigin na piribaan so pamana sumya tadakian arugu iyan gitu nami bagayro nagyong kuto pamana mga amalyan na mga pipya nagyong kuto pamana makataling magyong kuto mga to pamana kambubida na niyan sumya pamaganta yan so kaya palalaliman yan nagyong kuto pamana urian yan nagyong kuto pamana ipangaras kanyan nagyong kuto riyan yan o pamana ilambag si sagyong kuto pamana si ikunaraka. Kagiging kuto pamana paganero nagyong kuto mga to miya pamaganta yan. Bata bulabo sagyong kayo pamanakuan girakwan na mga to pamana pagkaluy niyan. Kaya mapya nagyong kuto yung pagaluy nga nagyong kuto miya pasado pagaring ka. Kaang kadi makapamaganta gyong kuto miya pasadiyan amapya. Nagyong kuto ka pamaganta na kapagay panama makuaniar kasi sa alungan akyama. Mas katiar ka sa alungan akyama, amay kadinya din ka o mapangani. Rela. Yun na ni sabab mga oripan wallahu ta'ala. Giyang kaya pamana miyaw sa itano giyang kaya pamana bendingan tanu giyang kaya almizan. Sisa giyang kada na pamana timbangan. Agituan na giyang kada na timbangan napakataling umanan sa alungan akyama. Penimbangan naging kuto amal oripan sumya pagamalian amapya nagugiyong kuto miya pagamanian amarata. Yan ni sabab mga oripan wallahu ta'ala na penanggilaan tanu batanu mapamaganta suptun maninsan kapakaya mas katiar katanu sa alungan akyama. Balasang kanu wallahu ta'ala sa giyang kaya pamakinagiw sa giyang kaya durusyaw miya giyang kaya pamana penalamatan tanu sa wallahu ta'ala sa dapito tamanan niya na panalamat kami akapaguras tanong nagu ayamala na balasan wallahu ta'ala sa giyang kuta giyang kaya di sidi masim debending ang mga katiru Allah mga katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na mabaluy amal agiyang kaya pamanakir sa giyang kaya kasangkapan lagi dagiyang kuta miyaw na gobernador balin wallahu ta'ala giyang kuta kuburian asrumbiu surga na ayamala na giyang kaya mga pamilya niyan na siya pansiran wallahu ta'ala paguluan ng sira naging kuto pamana kapapantagan naging kaya gobernador tanong agugiyang kuto vice gobernador tanong pama agiyang kuto pamana si Bumbit alon to adyong agugiyang kuto watayan na si Mujam balasang kira na wala gutala siya pasansiran wala gutala si sagiyang kaya dunia na sampay sa alungan na mori gibuso mori ataw niyo si sagiyang kanan a municipality maging ayamala nagyabalintaw agugiyang kanan adala masisamulundu balasang kan wallahu ta'ala gibu sumuro ataw ni asi al-alim Umar Guru Badron pasalamang kus kanubadan wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.